Nande na gukwanira umwanju muri andonsia soberdanire nigochera gire Chinsa Ikomi chabana marwaba egarango kwaria ni asemesa ya mangana maya erituma na rende wateka ime na isko ya Gusii ekero na gotebuna ba Kenya anene abari barasoma bwasimiro moja ni Kenya nigo baganyerete baganingire gikeli umuraibo mu bwasimiro moja wa ni Kenya Raila Odinga awujugo kwana korwa sensemeli ya akamkunji kubatikana nali agendede okorekana sensemeyo mbono umurayoyo agoso asensemeyo ya akamkunji mbona ikirororo egekogera nigare goikasense ya Kenya litukuria rero ekranyaraga kwaliganwa babwatani ibeo mu bwasimiro moja sigetigirigia chomo Kenya International Airport ekeke kolende bono nigare asenjera aikira sigetie ya akamkunji ase county ya Nairobi asabarai awa bawochikumoria ni anene bali barasomo bwasimio romoja ayuka endedeni gobono wabio wandanyi oyoro mubunge ugunja abaigore umurayo moke ase bange umurayo moke ase bunge anyarega kobori umurayo bwasimio romoja koboro kenjera awochikoenda guchase bosio kera bange bakoborina bono wikechikobetereri bairane ase para kubatikana na nigo aba Kenya bataraiwewa buyane serikali ya Kenya kwanza inaragendeta sense ito ya Kenya mwanjumurira kokwalia nobe na inche goikomwere katokwate na chosho takurwa sense meli yo mundu wemanyererio abigeri nyanja maina kibina gochira serio ya monechi bicha na nje nyasome gocha sole Brighton Makori. Tiabantu ya chaka kuruwase county ya Gusii bonekero toganyete hayo anyareka gokorekana sensemeri ya kamkunji ekerobono timu ya Shabana heyo yaso aze Kenya Premier League yaganireti waka engoyo gose kokosori asekimeno kerikia National Super League rigokora jingoyo chia jijitigarede asegeti kya usistadi megarwaju waka na MFC kolende nigo mbura yarateneni engoye yo asegeka akubwatekana nigo ya twembure nyinge sana sensemeyo embura ya magena eyerera engoye yo koratena sensemeyo nigo bono chitimu chonsi kolengana na captain 001 oyoro moriki tokorwa sensemeyo anene sensemeyo chikosori awdeuna chitimu chonsi nigo konyora chekire asegetie kyo elinde ojigwa kengo yeyo oyuta kerego chakase Chinsa isano na isoto chabona botuko chabona mubaso kolende kubatkana embure nyinge nigo yeyo yaratenena asega ndochikomanyuna yagendera ustegendredi ekoromori kwito ara senseme yende tutupoteri engane yo team Shabana nigo yarugwa kane team ya MCF ekero bagendrede kokore keminano kia National Super League. Ekarabono togo suka bosioni otogo endase county ya Nyamira sebono abakenya baendete kuri birengererio byabo anene kerumrai bwensa buri tukiregoro anyardega kubekese ye finance bill yo mwako jirubere ne meronkebere ne sotokorengana na babatani ose na bamenyi be county Nyamira nigo baene kirio gotaisaneka kwabo igoro buno bogimani go bawo chigokonga na barabase ba machiri morai bwensa zbaote abuna nigatara tegerera ebirengererio byabakenya batebiruna okurobekana goise kurangiriwa na barabo nigo barachikoso sokurobekana uko kiagera ubogima nigo bwakongire Ajo tokora ti 300 twatebe tukwe kwirende ne bintombi mbigweti bona arenga in fact umurayo ito no muyaye bona mna cheterende abwate keroko lakini bona jire jiria tulierete in fact ti chiajirense egendo yoka sabatu ikuchakira next month intuna manda mbono toko genda chisuguli chiri bakane tena tokujibeka ireko anye ko chikoruwa chikorugera chipe metu itonga bakwanire mampi enga tuchibolie bachikorugera metu indundo yale barugere na kende kana tuikote president yeto William Ruto tariko chiko kabesa chipesa koruisiko aje ko toretera agaiga ana comment 10 omongwano yo Uhuru Kenyatta kera sokete ko obisi ga soka ne chipesa Jones P aka kabesa chi deni ekero mwa ikibaki arweta obisi ga arweta raga tige deni ya 1 trillion Uhuru asokire ko obisi ojire ne deni otigire deni Kenya tubwate deni ya 3 trillion bono musikoli okane tariko kabese deni igata getenga tigatona chwe taxi egera tuakane deni tugwakane deni Kenya be free egera tuchikonyora ebinto bichikogwa Mwasiri wejisemye zekeri majoguni gobona kwanere igoro yemeroberio
ewizara yejisemie begete anene aso kwemugerire chitibe tojisukuru jobo bundi ase ensi ya Kenya kakwana nigateruna anobosoku sana ekero konyora aborokiwa bakora amatemo asisukuru echikorende amatemo ayutagosoka asaterina bone serikali ya Kenya Kwanza ase omurubiri w'echisemie echikwenda kibuna aborokiwa bonse bakora amatemo konyora bara machibu abo na abanyara bagosuka gochibosyo. National exams which had been done in 2019, there were exams which were done 2020 and 2021, the results of which were never released. If there is anything to call a tragedy, if there is anything that was really unfortunate for this country, was that act that young people can be able to sit for their exams and the results of such exams are not released. At the same time, the president has also been seeking out other countries. When the German chancellor was here, there was talk of creating an opportunity for Kenyans to go and work in Germany in different positions. And we must tap this opportunity. We will leverage on an agreement between the two heads of state to align the Kenyan and German TVET curriculum so that we can ensure that the people we produce can effectively fit into their system. Abakristo anene asoro ngorwa Gusii nigo bono banyarire bagosemiwa na gosegetwa kwende kibuna nkora libara murembe na gusabira ensi yaitu ya Kenya na wanye uchumi kendete gokonga nigo bono momea bwo kabiro momea bwo county ya Kisii Samuel Yangeso nigo bono nyarire gakuru kuburio kuko cha saba Kristo anase county ya Kisii amo Nilia Nyamira. Tutakuwa na amani, hatutakuwa na kuabudu kwa aina hii. Kwaya hazitakuwa zikiimba, hatutahubiri injili. Tuombe amani katika nchi yetu ya Kenya. Na tunaposema kuomba amani ni kumaanisha kule kiongozi ambaye tayari Mungu amemchagua kuwa kiongozi wa nchi. Ni lazima sisi zote bila kuzingatia misingi yote ya kisiasa ama dini, kwa sababu tayari Mungu amemweka pale, tumuombee ili aweze kuleta nchi pamoja na kuweka nchi pamoja ili tuweze kuwa na amani katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, tuombee hii serikali pia na tumuombee yeye ili Mungu aweze kutusaidia kiuchumi, kwa sababu uchumi wetu, maisha yamezidi kuwa magumu, na hii haitawezekana tu kwa kiongozi wa nchi peke yake na viongozi wengine ambao wako pamoja naye, lakini pia kwa maombi yenu, kwa maombi ya watu wa kanisa zetu zote na taifa kwa jumla, Mungu ataweza kuwezesha sisi kuwa na uchumi ambayo itakao fanya sisi kuendelea katika kazi ya Mungu na pia katika watoto wetu na mambo mengine ambayo ni ya maana katika maisha tunayoishi sasa hivi. Nigo bono ya rekremna basa bange nigo bakobo akorusi pese asebyombe anekuru asebyombe no mbiri bya serikali una youth fund ekerobono bakwa una nigo barachikusinyugwa kana eronieri bakubuli kurende korengana no tos mugoi oyuro munyakirobo bwikiombe kia youth enterprise fund nigo bananyare kago semya basa ekuru asorongoro Gusii kwene kwina nkoira bare kibese kuru asebyombe nago chake biasara ine ukwegendere uchasa matuko alibosyo boy goteberuna ekiombe kikyabo kia youth enterprise fund nigo kendete kubeke mrobiri yabene kwene kwina ngosira bara basae asorongo kwa Gusii ni kale jama sae tibanyara kwobwa senginta bango konyari bakwobwa ne loan abange batagete chiga siribi batali koirani lakini ngobaini kare jine loan nengiere sengenzo ego kwa an opportunity mune yoite tabwa interest ase bikundi ego kwa an opportunity ayo tumekichira siabande kwa rele biashara alafu nyore faida itoirane rigosera nerio monyene ntogenda tuna mafundisho yoko train yabasae mangana ye biashara sing ena kibako kandri biashara biaba mangana ya financial management record keeping mafundisho yons yako bakonya elinde banyara ko gendere biashara biaba sentere ngie banyara ko rosie faida na elinde binyara ko bo asinga kisintande so etu ataka ko basomya mangana kasomya kundi ko wetera sumutanda online training elinde ko punguze gharama na elinde nyara ko itera basa bange ase tinga kichinga
na nale ko tanan tu what opportunity hasa sai ko participate mangana yo butugo chinjoke singa tu what ko iwana na ekembe ko sawa na hani na asomo pangirio hiyo toka na chipesa 100,000 asekembe ko chaka sawa na hani wale temetana ande wanyara ko bafundisha ne such product into what mne obosongo ko chinjoke into what bi venom propolis bi pollen and what again to ko karoyo jere ko be kamo byansi etoko nyana basemba nyara ko sigo itani milioni inye ekero togosuka bosioni ge kanisa ya Anglican Church bono ya nyororo sagi ruaye oronyia ase ensemo ya Nyanza rojkorokuna apa South Nyanza sebono bakorata bochori sebono bamochore the Bishop Choni Omangi korwa se kanisa ya Anglican Church of Kenya se orosagi rwa Kisii ochiko moteneni bwensemeyo ya apa South Nyanza. Siku hii ni siku kuu ya furaha ambayo Mungu ameifanya na ameongea kwa sauti yake kwa kutuchagua sisi ili tukaweze kuwahudumia. Tunakuja kwenu kwa unyenyekevu, na mimi kama mchungaji nakubali kuteuliwa huku kuwa askofu wa diocese hii hapa Southern Nyanza kama askofu wa kwanza mimi na familia yangu. Nawashukuru sana Wakristo kwa maombi ambayo mmekuwa mkiniombea. Nashukuru pia the Electoral College na wote ambao wamekuwa wakifikiria habari hii ya hapa Southern Nyanza kwa kutuweka katika maombi na siku hii imeweza kufaulu. Pia namshukuru ndugu yangu Reverend Richard ambaye alijitokeza ili tukaweze kung'ania kiti hiki. Tumefanya hiyo kwa njia ya amani mpaka wakati huu ambapo Bwana amehamua. Today we have elected our first bishop of the diocese, Bishop Omangi, and we thank God because the Lord has worked with us from the beginning until now. We have finished the process and tunaendelea kuhimiza watu wetu, let's keep the peace of the Lord that is in the church, the peace of the Lord that Christ left us. Umurai bomo basi miuro moja wani Kenya Raila Odinga ngati ya barai bara segetikia kamkunja se bagojukwara ba Kenya nene ibirengere byaba bwata asoko mu serikali ya Kenya kwanza. Umurai yoyoni gaikire na igaika asinsa jidida gakinga cyarire kranya rekawe ka segetiki kolende abarai bali baikori tangani anena ababunge n'abaseneta bali barasoma bwasi miuro moja mbabwata bakwana ikana barabu warokiro taisaneka kwabo na kwabo asa serikali ya Kenya kwanza. Walikuwa wametufukuza bungeni na mama Millicent Gesa. Wakasema tuwe suspended for 2 weeks. 2 weeks imeisha leo. Tunarudi bungeni na tutakuwa hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa na hawa. Moja. Muli tuchagua tuende bunge tuwatetee. Lakini iko wajumbe wengi wamekataa kutetea wananchi. Nataka kuambia wananchi hivi, ule mjumbe alipigia ile finance bill kura, lazima huyo mjumbe alipe. Mmesikia Rosabuyu alisema tulikuwa suspended na leo tumemaliza leo na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Watatuona, wasidhani tunaogopa. Ekero togosuka bosio ni gobono mobungo gajada nyarega koboli murai wense Dr. William Ruto okwene kiona ngokorare na gosie kemenganyi yonsi obukurumi egekogere obukurumi na oboiraniri ense ya Kenya mayaka okwani gaterina ense ya Kenya nigendete gusangiririe bangurwa saba Kenya kolende bangiye tarendi buya kurwa sama oko yabakurumi Kenya nigera chikoenda ko basa kongu na sabe kujesa matukari bosibino bokurumi mboko nyara bogokorwa hasense ya Kenya ya kwamba ainue kiboko kwa sababu ya wale ambao hawatumii pesa za umma vizuri. Haiwezekani wewe unatoshwa ushuru na unalipa kwa uchungu sana, alafu hiyo pesa yako badala ikusaidie kukuletea barabara,
ikuletee maji, ikuletee stima, mtu anaiweka kwa mfuko yake, ni yeye ulimtolea? Mnakubali hiyo? Ekiombe kia National Heroes ni kikiaro sikubango igani gobono abatene bekiombe kibatero nani gobabe kiremero biro chikwene kimna nkonyora barabanyangongo abo barwanirire ensi ya Kenya kuikase yaikire. The National Heroes Council is a relatively new institution. It is established by the Kenya Heroes Act of 2014 and it was operationalized in 2020. Now, the role of the council is to identify and honor national heroes. National heroes are people, ordinary people who have done extraordinary things for the sake of their fellow countrymen, and basically these are people who go out of their way in their day-to-day living, and they do things that are for the purpose of benefit of the nation. So, according to the Act, the Kenya Heroes Act of 2014, we have a wide category of heroes. For a very long time in this nation, people have generally thought that heroes are only those who fought for our independence. These are very important heroes. They did us great. We cannot water down the activity that they did, getting our nation out of the hands of the colonizers. But we also have another raft of categories in which we recognize heroes. These range from the people who are custodians of our Ruo Council Vedas ni gobono baboriri ondebwe stajiwe soanani asobochori ebwa bagaka bweroberi uchokorekana samatuko alibosi gose amatuka bwango bahukwana ne wadeno bochori omutakere okorekana asenjere obwenero bwasioku elinde eke bagaka begesa kukiaba agere kigendere gusikwa bona kibwatesko yabo botambi. We want to build an reserved unity. If anybody says that he is united and is not united under the present council, then he's lying himself. He's lying himself. So we have got to make unity, because unity makes very, very important things. We know we have 45 tribes, and how they regard us, we ourselves, we regard them with a lot of friendliness. And how they regard us, we want to ascertain under our unity. And therefore, we are ready to make the meeting taking place, as I have said, very successful and very, very, what we call, and a very enhancing meeting, which will actually enhance. Tigatorira bwa seboni gakurire nyoroge kuragense ya muya no bana chikonyara ya mana mange bana barikirito bana tukasangire kurusko kurumena isko ya Gusii Joshua Auta na roringa sense meri muri menyerero apgeri nyanja mwana kuna go chirwitira sirio ya mona chibicha iriane Brighton Makori nkota inagenda kuri Ndizi TV na Rwansubusi nyasa yakawanja tumira mambia asumuro berio wensakya.